Vlogovi, skečevi, svega tu ima. Bake, bake, bake. Dođi na vrati kad bake snima. Bake, bake, bake. Hoću da čujem glas osim bake. Bake. Nebitno ko si, dobro došao si, brate. Halo? Bake, Đota te izazvao da uradiš fudbalske trikove. Na kompjuteru ukucaj fudbal i pronaći ćeš vide. Vlogovi, skečevi, svega tu ima. Bake, bake, bake. Ne znam kako dalje ide bake, bake, bake. Ali, brate, ne snimam ovaj video da bih pevao u njemu, nego zato što želim da te izazovem da uradiš sljedeće fudbalske trikove. Video sam u prošlom videu koliko si zaista dobar u fudbalu i želim da vidim da li je to slučajnost ili si ti, brate, zaista tako dobar. Tako da, zadaću ti par nekih trikova sada kad budem stigao na trening, da vidim da li ti to možeš da uradiš, ali da bi stvar bila teža, moraš da ih uradiš na slip and slide. A? Jel možeš? Ajde da ti vidimo. Prihvati challenge. Bake, sad je red na tebi. Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na moj novi video, dobrodošli u novi fudbalski izazov. Kao što ste vidjeli na početku videa, Đota me izazov da uradim neki freestyle trikova u ovom videu, ali na mini slip and slide-u. Ja sam taj video već uradio i sad sam primijetio da mi fali ovaj uvod. I mogu reći da je video popriličan fail, zato što vidjet ćete uglavnom. Vi svakako posjetite Đotin kanal i Instagram, sve ćete imati dole u opisu ovog videa. Ukoliko želite da nastavimo sa daily uploadom, obvezno bacite like na ovaj video i priplatite se dole na moj kanal. Ukoliko već niste, idemo jako do ti 100.000 subscribera do mog rođendana koji je 29.10. Tako da si bacite taj subscribe dole i idemo da uradimo par trikova. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Idemo sad. Stop it. Get some help. Mogao sam i poginut, Maja. Nice. Jedno obavještenje za tvoje subscribere, možete osvojiti jednu ovakvu loptu, novu ovakvu loptu, ako se subscribe-ujete na moj kanal, posjetite moj kanal, pogledajte tamo klipove i vidite šta treba da uradite kako biste osvojili jednu ovakvu loptu. Siguran sam da će vam se klipovi svidjeti, a ako ste već Bake Army, onda postanite deo i Đota Army ili ti Đota Freestyle ekipe, subscribe-ujte se na moj kanal, a ja idem nazad u svoj auto. Šalim se, nije ovo moj auto, ali volio bih da jeste. Vidimo se ljudi, Bake, uživaj i samo cepaj. Pozdrav! Sad ću ja da izazovem par youtubera koji mi se malo čine spretni oko fudbala. Tako da, izazivam Đotu koji je mene izazvao, izazivam Skrileta i Vekija. Spamajte im na Instagram.
Nadam se da vam se ovaj video svidio, vidimo se, lijep pozdrav svima i čao. Get your mouth.